Bagi common sin jom ketika parish lagi ikhtiar jom kini kedulir lakia yang ilaka jom ke parish kubau kedo hanen batli batpenta balaseng penskam yang ke parish batmai bala ainam au chris usin kajingkermen kubau sensitif langni shitmat kadang jom chris usin kajingkermen mau kerja Recovery District Meghalaya India New Kundai Line, Way Not Line, Lalu Mentalasi, Katakan Break Luber, Argo, Kumre. Kipo Saudong, Jomini Kaparish, Batumai, and Toki Begunta, Bashite, Kaparish, Mawri, Madamatif, Hanumanta, Kilo Kumne, Harum, Nabini, Mawas Nai Parish, Nasani, Mawri Parish, Nashate, Mawri Parish, Nashake, Mawpudang Parish. Bapak Jom Parish Batumai, Solang Hame, Kaparish Kanyo, Kajun Pabor, Ikamu, Bakifam, Akijingal Kaman Sin, Parinet, Tumalayo Lang Kiway Paki Parish, Akijilang Yamba, Katumalakan Kamti, Dekat Ahin Balang. Lakan Kamti, Ayin, Ashishot Shilong, Ringkat Kamuhor, Bakijun Soy Kerten, Ada Lightrick, Ukunay Leber, Arko, Uwe, Victor Lindo, Ashishot of Shilong, Nagajingbet wa Archbishop Chancellor. Nagaganda Bijingbet Jimbiang Jong Purusang Kishnong Kibarhap Hapo Kaparish Maukerdat Kilang Kunni. Kabaningkong James Samaud, Kabaar Kalundung, Kabalay Kalothem, Kabasaw Kerdem, Kabasan Long Solang, Kabandri Mauglang, Kabanyo Maugsen, Kabapra Maugduar, Kabakundai Maukerdat, Kabashipo Maugwai, Kabakatway Mauglaw Syndrome, Kabakat R Maugpun, Kabakatlay Nongperdet, Kabakatsan Nongtumai, Kabakatsan Sorrible, Kabankanri Omraling. Kani Kaparish Maugperdet, Kanhap Zone 7. Lapan Skandya ini, mereka kemuhor Bakiting Soy Kerteng, yung Archbishop Victor Lindo, Archbishop Jenang Yamba Shilong. Ngayon ko din po, yakipay ba, nung panyasok, yakibri at uplay ng nesmat berbor. Berkebalai, usalong berbor, nung yalap yang kecil uplay. Entah rai ni kecil uplay, siapa ambo, ban peni bagdai nung yalap yang kecil uplay. Mabdi banyak ayat kepetlak mulai kibriya dan dia kecilin jemu. Mentang kepat yai nga almost Reverend Victor Lindo Archbishop of Shillong dah kini kisyabi Ngai dia pi Reverend pada Sebastian Pramopnang mentakasi khasan dari ulama raja pun riu ya kajingong try halo kani ka pare chukre susien kajingkermen mau ker Depri Boy District ringkat baru ki hok ba kajing mendoi belapene asno haka upa baru kon baru siapa kon amen. Hey, ngirayo ayo paristre kamay, jangan ni paristre kamay. Demikian aku jadi para rekmat, aku jadi council member barwan baru barai kublai i, bak katkes orang balang banyak nak bertajung pi.